Хиба қаққанын ұмы уағаварты қаштканын зәуді қауасыр ғада мұраштық арвитан центрі күшчеті дарынс маскатық ұқта дезинфекци қанынс ұмы социалон дистанцияны қалынс. Еуны қашай орашев алқашқан жантамсаштарды управлений доманты қаштканынс. Күтсауын ридағанша күш туйфетта неш фалдыштадын корд. Ухта дезинфекцишканын свифашташ барынс буартывд. Асыргада мамаена нирсинат кагдарт каману ахамадам бонугон камбаенс усы центры ногнижыных мауагаварттан балга хожа хаштканынс. Центры кущиты лиш штырбарнун зинат. Жағам Нина Калинкин ардам рвасылы рвалбун. Коронавирус етыхы кайбасы уйтыхая поддоманта хаштканы валдайкартскуштырей. Все соблюдается, все. Арбахижа маскаты на кухта дезинфекции шканам, ода социалон дистанции дарахаштканам, уйнер такка уалдаяхштяк. Кварцевани канынс бондуа хатты жағам, ишчи ақшнырша жеминев жетаяқ елку банкары адам уайтағдыр кашы терапевт. Социалон лаккаттай пайдаган жетіні хаштамгашка коронавирусы фытсагуланы раштак шынжынут фытсачидар маралуныгдауы. Я нахожусь. Алчидар намын бары хиқаққанын кайқауы, алырандариш кушынганан файначта қауға информацияма, ама маската дарыны фаткима. Арвалбон фаткмагашка центр ишыртынады имаджым. Фалауага варта куфакарждар коттой водай фаштамашаныман сфакаттыр. Умайвалда ималы хожа процедуру гошты дуакан артада имагай фылдар навайя. Чтобы соблюсти. Уарашей фалхашканчтам саштарды управление уагаварта хаштканам, уйтыхай лаккаттай пайдаганчтыны мастарфакаттариш, кадраждар боныдар гудыштыртын, уад нырдуунай фылдарнал вайынс. Центры кущиты арвалбон нахашканынс шербаса уджетимым, шема канынс амбарынганын нахаш. Зурынс вакцинация асаунахшчак каю. Наридаган прививка шкоттой кущитым биш. Пандемия раштакша коронавируса юадай магдарна фарынчын. Ражаманды нахаштам гашка нырдар архайсышты сама яхам статистика мафи хала. Пелиты Сабина, гатакты Сабина, и раштону хабарты.